menyedokrin baklung harum piuh beut kecuali 2 macam. Yang teh 2 macam menyekan pungo mati. Nyana musyawarah dulu. Nah urang aja elak kaidin balu. Abi Allah nak gua beli, pagan kapungo ka. Golom abi ya, ka mati ka. Golom, cok kitab ibu. Lain hana pendapat balu. Wa macam naga. Jiat piuh beut menyekan mati pungo. Pungo nyampe linai daya, ko ka gru balang mon tu thah gop. Antre kakak tengok bilik. Kakak yakin ngembalawah. Tutah dah urun don. Hana preji beuna. Man sakit menyebaklung bayar musyawarah sakit, hana ku doa belum sakit. Menan tu pernolong le ayah. Menan na pernolong le abi.